Hurmatly No'g'at Qarshi kanalının katılımcıları, bugün biz Oş oblast No'g'at rayonunun Belaylı hükümetinin Kayrağaç ayının Burboş Orta Meşitinde Sentralдык Meşitте Kur'an жарышы болды. Şol жерден маалымат алып беребиз. Бизден алсабай лайк басып комментарий жазып койдуңдар. Урматтуу туугандар, башталыш мүнөтү аз калды. Бизге катталып лайк басып комментарий жазып койдуңдар. Урматтуу туугандар, кеттик. Баштайбыз анда. Урматтуу туугандар, мына караңыздар. Bize başlayın yapalım. Sonra ünitlerin uzası başlar. Adam sonu көп. No'g'at rayonu boyunca geldi. Her aylık hükümetten geldi. No'g'at rayonu boyunca karı balar geldi. Karangızlar. Başlayın yapalım. Sonra ünitlerin keyin başlar. Buna soylar koşku biter. Buna karangızlar. Umutlu olur mu karangızlar? Bize başlayın yapalım. Sonra ünitlerin keyin başlar. İnşallah. Adam sonu көп. Başkanın malumat aldı. Bizim olsun. Başkanın tezatını kurmalı. Yarım paralıklar terimizde canına var. Yarım paralıklar. Umutluğundan adam sonu көп. Umutluğundan mı şu kaçkanın emirleri eken prezleri faranızlar. Burboş Cuma Meşitine oldu mu oranızlar Umutluğunlar. Hasan ünitlerin başladı hazır. Ustazlar hazır, жақшылап, Allah razı olsun için hizmetleri bu evde soru cevap kılıp, taktap, beri durmak musunlar tuğanlar, oşoğu, kulak sağlıp, kömül vurup turunuzlar, bu evde özüçü kılmaylı, o karakene, kim söylüyordu? Arılar, az meyde kim söylüyor, bundan ne kılgan olsa, eşke çıkarıp eşkide oturgularız. Kulak sağlıp oturganlar, adeti saklaganlardı, koyuyoruz. Oşoğu kulak sağlıp turunuzlar. Adam bu yerde bir paralık, iki paralık, beş paralık'a ne yarışta cariye kılganımız, bir paralık'a yaş çektirgen, buna komisyonlarla şöyle yaş çektirdik, 15 yaştan fazla oluş gerek, 16 yaş katışalmayın, 15 yaş katışalım. Kim 15 yaş olgan olsa, manerge kelini kılanatken bir paralık'a katışalım. Adam oşan telefonda zıvat etti, başka kılganda da aytkanımız, 2 para 5 paralık'a yaş çektirmek blok bütün karılar katışalmayı degenmiz. Katma boyutu жүрген peşik karılar katışalmayı degenmiz. Telefonda aytkanmiz. Oşoğa mana Allah'ın kitabı olan Kur'an yarışına oşa biraz kömür koyunuzlar, жалғанчы болып қалмаңыздар. Mana şu şapka içine kömür koyuzlar. Mana bu da kalasa oşta damılarımız kelgen, mana artır damılar özümüzün No'g'at rayonundan oşanın surandık. Mana bu жерде bizde tartipke salıp, baldarını birbirine kılıp, baş göz yolu verin de buna artı damla çakırağımız. Bu da kalası artı damla kendin siz özünüz şartlar düşünürüp, kanday kılarız, kanday ötközüne özünüz başlayın. Assalamu alaikum, hurmatlı ustazlar, hurmatlı jaş arkeler. Dengisinden birinciden uşul demilgelep uşunu uyuşturup atkan, uşul 1983 жылғы ушул айдын төрөлгөн акелерге ыраазычылык билдиребиz. Кудай Таала буларга өзүнүн сыйлыгын иншалла атта берсин. Булардын мол жаш карыларын көрүп сүйүнүп атабыз. Иншалла биздин келечегибиз ушулар. Мечитте артында ызылда ойнап аткан намазда балдар жок болсо, ошол элдин келечеги жок дейт. Иншалла биздин келечегибиz алдыда экен. Ушул жаштарыбыз Кур'ан жарышка келип отурат. Жарыштан мурун айтып коелу,
бул балдар уже жарыштан уткан балдар. Ушул жерге келиш өзү мен бир параны билеммен даярданып ушул жерге келишиңер силерге бул утуш. Бул жагы эми насип. Кимиңерге сүрдөп кетишиңер мүмкүн, ал билбейт деген нерсе жок. Бирөөсү буга чейин катышып жүргөн тажрыйбалуу болушу мүмкүн, бирөөсү биринчи жолу жагы чыккан болушу мүмкүн, бирөөсүнүн аябай жакшы биткен жеринен келип калышы мүмкүн. Ошентип бул жагы насип. Алдын ала айтайлы, эч кандай көңүлүңөрдү түшүрбөйсүңөр. Силер ушул жерге катышам деп келгенге, ошол силерге утуш буюрса, жигиттер, эми ошого бизди бул жерде бул устаздардын бир дагы бул жерде шакирди жок. Сиздерге алдын ала түшүндүрүп коелу. Иншалла эми колдон келишинче так адилеттүүлүк менен өткөзүп беришке аракет кылабыз иншалла. Азыр ошол сиздерге оштон өзү кары буга чейинки көптөгөн Куран жарыштарды бул жакта болсун, былтырын бор башта өткөзгөнбүз, ушулар эле катышкан болуш керек. Ошолордо жюрилик кылып жүргөн ушу жюрилердин калыстардын төрагасы Нурали устазга сөз берели. Булар кантип баалайт, кандай шарттарын ошону түшүндүрсүн. Анан кийин ага чейинки нерсе ушул жигиттер аябай тынч отуруп берсеңиздер, эгер кайталайын десе, эшикке чыгып кайталап даярданып турсун, ошол. Калыстарды ошол калыстардын төрагасы Нурали устаз өзү Ошто мечитте имам, көп жылдык адеп башатынын Ноокат районунун өзү жетектеп турган, бул жакта көпчүлүгү тааныйт. Нурали устаз ушул кары менен калыстардын төрагасы. Андан кийинки Дастан кары экөөбүз өзү Ошто медреседе мугалим, Куранды жаттап бүткөн карыке, бул Египетте окуп келген, өзү Таластын кулу. Алмаз карыкебиз дагы Бишкекте, көп жактарда чет мамлекеттерге Куран жарышка түшүп жүргөн карыкебиз. Бул дагы Оштон ошо адеп башаты диний уюмунун мугалими. Бул устаздардын баары Египетте окуп, көп жактарда мындай Куран жарыштарынын көбүнө катышып, буюрса тажрыйбалуу устаздар. Ошол төрагаларга сөз берели. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimli Cenab-ı Allah Teala'nın adıyla başlayalım. Yaratan Allah Teala'dan mahvolur. Onun süyküsü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlarını yolda olur. Bugünkü gün bugün bizde çok bayram. Ankeni Allah Teala'nın yer betindeki en kıyık olan, yer yüzündeki en çok okunulgan kitap bu Kur'an-ı Kerim. Kur'an toyunda turabız. Kur'an bayramında turabız. Kur'an perişteler asman yerde şunday bir tozdurup durgan mezgilde oturabız inşallah. Ankeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yukarıdaki yanlarımız aytkanday, ustazlarımız aytkanday hayrukum men ta'allama'l Kur'an iyilik tileyiz. Anda olsa başlayıreli ankeni katışucu köp eken bir paralıklar ile yüzden aşırırken 3 sura verildi. Her bir kalız birden sura verip 3 ayaktan Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men lem yeşkur linnâsi lem yeşkur lillâhi." Adamlarga rahmat aytılmagan adam aleyhissalatu Allah Teala'ga şükür aytılmayt deydi. Mana birinciden mana şu jarışты uyuşturup bergen oşo 1983-жылкы агаларыбыздан Allah разы болгон болсун. Өткөндөр болсо Кудай Таала өз рахматы калган болсун. Машы бит киши ниетте Кудай Тааланын Куранын улуктап, Кудай Тааланын Куранын сыйлашып, mana ошентип канчадан жүздөгөн балдардын Куран окуп калышка себеп болуп, mana ошентип Куран тоюну берип тура тургандар, Кудай Таалам кандай жакшы максаттар болгон болсо Кудай Таала өзү жеткирген болсун. Мына айыл өкмөтүбүздү күтүп турган элек, ушу Куран конкурстун ачылышын кылсак, ошо айыл өкмөтүбүз келсе анан кийин ачылыш кылсак деп турат элек. Мына Кудайга шүгүр,
Aylı hükümet uzam kelip kalıptır. Aylı hükümet uzam birek vasıyla versin. Kendisi. Rahmat. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, hurmatlı жаш карыларына бүгүн көздө күйгүзүп мына баары жакшынакай ак калпак менен келип отурасыздар. Баардыгыңыздардан мамлекетте бүгүн ак калпак күнүңүздөр менен куттуктайм. Жогоруда дамылуулар дагы жакшы сөз айтып кетти. Бул эң бактылуулук бул теңде дейт. Ошондуктан мен ойлойм ушул жерде отурган мына жаш карылардын баардыгынын ата энелери бактылуу ата эне. Себеби Куран жаттаган балдардын ата энелери бактылуу болот. Динди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып бул жашоодо эң бактылуу жашоо бул де. Учурдан пайдаланып мен бүгүнкү уюштуруучу 83-жылкы балдар экен. Бардыгынан Алла разы болсун. Жалпы Белайыл өкмөтүнүн тургундарынын атынан, жеке өзүмдүн атыман ушул уюштуруучуларга рахмат айтат элем. İşlerinizde ийгиликтер болсун, үй-бүлөңүздөр менен ар дайым бар болуңуздар. Жана ушул устаздар сиздерге да Алла разы болсун. Жалпы мына катышуучу Ноокат районунда 16 айыл өкмөт бир шаары бар. Бардыгынан да жаштар келиптир. Бардыгыңыздарга ийгилик, кең келечек, мамлекетибиз ар дайым өссүн. Тынчтык, жакшы заманда жашайлы. Рахмат. Allah razı olsun. Arkamda ne kız? Şüphesiniz de kız. Kendiniz. Siz kendiniz. Arkamda. Siz özünüzden akılsınız da. Dolayısıyla yarış başlarında saptı tüz alınızlar ha. Bana gelip takalıp kalganda bulap koyduğundan da kılsa bula 5 taraf var. Egzemine kaç metre olmuşlar. O şoğu bana da oturganda mı çıkmaya oturmaya. Koridor koyuyor, şu koridor. Bismillahirrahmanirrahim. Buyursa başlayla. Hazır men bir 10 tizmeni okuyup koyam. Oşol 10 tizme aldırak gel dayardan turula. Birinci Ercigitov Abdülvahid. Uca memege apar oturuyorsanız bulut siz. İkincisi Arıstanov Ravşavunbek. Gel, Black gel. Jurayev Muhammed Umar. Akbaraliyev Ulugbek. Hareket. Boşaltın. Kendinize o oturganda bırak. İbrahimov Abdulatif. Musayev Hammad değil. İdrisbekov Ramazan. Murzayev Nurgazı. Ahmatov İslam. Kurbanov Yunus. Uşul 10 tizme aldırak durup durumuzlar dayardan var. Bırak kendiniz gerçek. الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى الرحمن الرحيم
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مروا بهم يتغامزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا Hurmatly No'g'at kanal qutlovchilari, bugungi kun oyoqlari ko'rsatadi inshaalloh. Janob like bosgan uchun hurmatlar. Bir oylik o'tining Qarag'achayon Burbosh juma mesjidining sentral mechidi bo'lib o'tadi. Ko'rjarish Janob like bosgan uchun hurmatlar ketdi. O zaman her tarafı geliyor koydu. Shundan oyoqlari sog' salomat bo'linglar. Ko'rishayotgan joylar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh.